آزادیه. شنوندگان اوچیان رادیو دنگ گلدن باش کدارن 18 و 25 ایلون 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امن اوچی دنا و روزه پیشکش بکن دسپک چند سر اوچین ما هپگه بدا خویانه کسی گرله این هرما بوتان شهید بونه بی بیرانی جکادروی پیشنگ رضا آلتون دششمی سالوگرا شهادت خود هات بیرانی فیلوزوفا نافدار گلستم پشگیری دابانگاری براپو تیجا و جا آمیده بمشه آنقره بانگا تیولی بونه کر داسته که بلند شهروان تیولی نواره فین قصده ویه پیجی بون روش نماوان هوال اصلان لبلچکای هاته بنچاف کرن نوچه خودی که نوین در آگه هندون نوچه پیمنیا هپگی بدا خویانه کسی گرله نهرما بوتانه سال 2020 دان شهید بونه بی بیرانی نوین ده تکیلداری شهادتا گرلیان او آگاهی دان نهی چله 2020 دان ارتشا ترک لدج قادا ملیخا یا لهرما فراشیم بسر بوتانه و تفگره که ایریشی داده سپیکرن ده انجام شهر او ایریشانده هورین ما اندام فرمانداری ایالت وانه جان شهر ماکو انگیزک آرارات او سیدار رو شهید بون ام هوری خو به حرمت حسکرن و منت ببیرتینن ناوین دیار که کو هر سه گریلا جبشین جداین کردستان بر خدان ناو رفین پکک او ها گود توای هبون خو یادی ریبرتی و آزادیا گل مکرن خو بره فدایی آپوی بچک و رخ کرن هودان پیوستین تکوشینه بکی ماسی بچیخ بینن لباکور کردستان تبلی تفگر و ایریشن دجمن استکباراتی و تکنیک بوین هکه هپی همپا گریلاتی کرن هورین ما بفدایانه تکوشینه و پراتیکه که به دودلی جبو خو پاراسنا گل مکرن به حساب بشتاری تکوشینه بون امتمی هورین خو فرماندار جان شیر انگیزک و سیدار ان ناو خو لدیرو کا تکوشینا منوی ساندم ببیر بینن دسری د مالبات وان ان هجا امج توای ولات پاریزن کردستان ر سرساغی دخواسن ام سوزده کو مشاره برتو کردستان آزاد آ شهیدن متقص بسر بخوه بکوه ناسلام شهیدان و هانه ایرزا میری میلان بناس ناو جان شیر ماکو ناو دایک دلبر ناو باو اجدر لماکوی جدایک بویه و نه چله 2020 دان دلوان شهید بو شیراز خالد بناس ناو انگیزک آرارات ناو دایک خانم ناو باو محمود لحلب جدایک بویه و نه چله 2020 دان لوان شهید بو مسعود ایش بناس ناو سیدار روش ناو دایک شکران ناو باو محمد امین لباتمان جدایک بویه و نه چله 2020 دان ده لوانه شهید بو بلگودارین جا خوشکا رضا آلتون زهره آلتون دششمین سالوگرا برای خود آخوی او گوت رضا آلتون جبچکانی خود سرهلدیر بو یک جپیشنگ تفگر آزادی رضا آلتون 25 ایلون 2019 لهرم پاراستنا مدیا شهید بو رضا آلتون سال 1975 تبلیکوما پوی بو لهمو خادن تکوشین آزادی تکوشیا دعوا کرنا خطا چالاکی ده رولک دیار کرلیست هری داوی تبلیکار کمیته تکلین درو یا کجکی بو خوشگاوی زهره آلتون ده سالوگر شهادت آویده جان فراغفی خالا رولا پیشنگار رضا آلتون کرد زهره آلتون ده بیشه امل گنده küçük صوبچی من نافچه سا رضا قیسری بون حوال رضا یکی سرهلدر بو he 3-4 سالی بو تمی سری هلده دا نه دایکا من نه جیباوی من پینکاری بون مهمویان جهز دکر زاروکا کی سرهلدر بو لبر نحقی راده بو دمام لیکولین دکر پیدا کر که امجه اشیرا رشکانی نه اشیرک سرهلدر آدرسمیه دایکا من بخال من ایل درسمیره کت بیوندیه لمال آخافتنا به کردی کر پیوانک دما امزاروک بون مل چیروکن سرهلدانه گوتاری دکر لدبستان ام ترکی داغفین لمال کردی دربار سکنا سرهلدر آرزا آلتون ده زهره آلتون و نرخاندنه کرد
خاله من بازرگان بو روژه که اشیر آفشار درکت پیشیاوی و خاله من کشتن 30,000 لیره پره و تفنگاوی برن ما جنازه ویژه انقریانی خاله که من لناو ارتش ده افسر بو پشتی دایکا من آگاهی داوی جناو ارتش رویه دایکا من جبو طوله هلینه رضا دا کلکاوی و چونچیه باورم جه اشیر آفشاران چند کس خستن باشه امنچار من جگوند کوچ بکن لانقره لطاقه تزدو چایری بجیه بون زهرا آلتون وها بحثا ناسکرنا کوما پوجیانده که روژن دسپک جبو ما زحمت بو جبر کو ام کرد بون کور داویتن ما تزدو چایر جبو رضا دسپکک بو به همو زارو کن کور داویتن مره بو هوال دردو راوی تجی هوال بون جه دولمندان دگرت ددا خزانان کمال پیر هات تزدو چایره پیر آخفی بحثا تکوشینا جبو کردان و کردستانه کر جیره دبیشه وره تبلیمه ببه و دمی دایکا مجیلی وره بریارداریا کمال پیر آجبو کرد و کردستان گلکی باندور لدایکا من دکه دایکا من جهز دکه خودتا آلیوی به وی رنگی رضا نهخ دبه تبلیوان دبه مالا ما ایدی دبه مالا آپوجیان بلگودارین جا اویندار آراراجی قالا رشید رضا آلتون کر و گود امه تقص آرمانجن هوا رضا بسرکفتنه tamam bikin. Endama koordinasyona paşke evindar ararat kesi ta şehit Rıza Altun'de u hemu şehidin azadi bir ani ugud men de despeka sala 1995 de kongreya pencan ya PKK'de heva Rıza nasker. Evji kadroyen damızreneriyen PKK bu astaviya nırxandına bevajiye balamikşan. De salim pişrede men vi du deme cuda de heman reveberiye de cih girti bu me behevre karker. De sekrari xistini de pir ciddi bu u کسی تاخوه میلیتانی اساس کرده بود. این در آرارات بالکشانسر هلوستاویا چیکر یا د پیواژیا کمپلیاناو نتویده او وها دبیجه. پشتیج اروپای و گریه لچیه لقادا گری لاجی نزی 2-3 سالان ام به هورمان. هوا رضا دقادن خباتن جدا دجی جه کرد. یعنی هم د استا لشکری هم د استا سیاسی دیپلماتیک هم ج از تاریخ سنیده. د پرورده هوالانده رولکه سرکلیست. بسایاوی منجی لزانینگه ها PKK خو پیشخست. جبو وجی دکارم بیجم کو او خودی اتوریته که دیار بو او جبو فهم کرن نازیده تر به هوالن جوان ره علاقه درد بو. هفری رضا خودی زانینه که کور ایدولوژیک و سیاسی بو. دما د شواز روبریه ده شاشی دیدید حساب د پرسی. پرسپکتیف اویا سیاسی پیشبینی قابلیت اویا دیتن چاره سریان و دیسیپلین جبو هرکزی بو ازمونه که خوردیا هیمبونه. شهادت هفری رضا جبو هرکزی پرگرینگ بو. او هفریه که ریبرتی بو به تجربه و بو هول دا کو ریبرتی فهم بگه کو بگه پراتیکه. بونداکرن اوی هم جبو تکوشینا گله کرد هم جبو تکوشینا شورشگری بگشتی ونداهی یکم بزن بو. جبو من مینا همو هوالین من یندن او ونداهی یکم مزنه. فیلسوف امریکی Robert Goldstein pişkiri da banga reberapo. Denk ve da banga açtı ucuvaka demokratika reberapo kadanav netevi devam dike. Filozofa Ameriki Rebecca Goldstein. Tekildari banga reberapo Bria Dem Parti peamek koşan. Name filozofe Ameriki Rebecca Goldstein bevi rengiye. Ez pevaju açtı bike xoşi peşvazi dikem. Ez gereki ke xoş vunku men behiz dnavbera Kurdelni Türkiye u devlet Türk de pevaju açtı تمشاندن بریار فسقینا PKK گاوکی ویرک بو پیوست اف گاوا دیروکی و گوهر راستی او به جهانی و گاوه نشانی توهی جهان دا گوری کرزگاری دکاره جتنگاویا دم دریج به پیدا کرن ام ایدم رواتی هف باش فیم بکن ناس بکن او جبوجیانا مروی دناوا جهرنگی که به هیبت پیک وره ام به هوره بخبتن هیجای گوتنه فیلسوف و نویسکار امریکی ریباس گولدنز بکارن خوین
لسر زانستی اول احلاق و خوزی همروان تین اسکرن ده همان دمده لقادا ویجهی دیجی بر همین گرینک نویساندیه. رومان ویا بناوی تی مینت بون پروبلم سال 1908 سیان هات وشاندن هم جالی ویجهی هم جالی فلسفی و گلکی بالکیشه. روم بس کولدس کو گلکی خلطاجی ورگرتنه و که رامانگره که کو کراهی فلسفی ویجه گهاندنه هف تین اسکرن. پارێزەر ئێزۆ من زۆنگوت ئەم دەدەما دەرباسبوون دەنێ یا دیارکەر وێ هەلوێستا دەولەتی ترک بە. پارێزەرە ئیتالی ئێزۆ منزۆ بریارە مافێ هێویە و بویەرên têkildارî çarêseriya pirsgirêka Kurd ji Anêferê nirxand û got ev demeke gelekî hesas e û dema derbasbûnê ye. Dema derbasbûnê jî têwateye ku em ber bi rewşeke nû û cuda ve diçin. Birêz Abdullah Öcalan ev pêvajo weke pêvajoyeke demokratîk penasê kir. Ev jî têwateye ku qanûnên demokratîk yên nû bên amade kirin. Li hemberî ku tevgera azadiya Kurd gavên girîng û dîrokî avêtin hîna dewlet û desthilatdarî gaveke bi tenê jî neavêtiye. Ezo menzo destşan kir ku gava pêşî ku dewlet bavêje ev e ku Birêz Öcalan azad bibe û wiha bidawî kir. Birêz Öcalan mîmarê vê pêvajoyê û azadiya wî vê pêvajiyê bi ser bixe. Hevdîtina bi parêzeran re nebese û çarêseriyê nayne. Ez dikarim vê rewşê bê encam ji bo hemû girtiyên din jî bêjim. Hejmara girtiyên Kurd bi hezaran e û divê tev werin berdan. Têja wê ji Amêdê bimeşe Ankara'ya tevgera jinên azad têja bi duruşma em bi hêviyê ber bi azadiyê ve dimeşin ji Amêdê wê ber bi Ankara'ya ve bimeşin. Têkildarî vê çalakiyê li qonaxa Cemîl Paşa ya li Amêdê daxuyanek ji çepemeriyê re hattayîn. Endamên mêsadayekên aştiyê aktivîstên têjayê hevserokên bajêr û şarêdariyan êndem partiyê û gelek jin tevlî daxuyaniyê bûn. Kurdiya daxuyaniyê ji aliyê parlamentera Mêrdînê ya Dem Partî Bêrîvan Güneş Tirkiya ve jî ji aliyê endamê têjayê Hülya Alokman ve hat xwendin. Daxuyaniyê de wiha hat gotin her gaveke me mîratiya dehan salan têkoşîna ji xwe re dike referans hêvî ji bo me dibe ronahî azadî jî dibe armanc. Ev riya me ya mil bi mil wê bi dengê lingê doza herî mafdar derbas bibe. Em jin ji bo rêber Abdullah Öcalan dimeşin ku li dijî polîtikayên asimilasyonê înkarê ji gelê Kurd re bûye hêvî. Rêber Abdullah Öcalan ku ji bo çarêseriya demokratîka pirsgirêka Kurd her firsendê bangê dike yekane muxatabê çarêseriyê ye. Desthilatdariya ku hukuka xwe tune dihesibîne û sîstema têjîtê ya îmraliyê tune dihesibîne neçarêseriyê ferz dike. Em bank li wê desthilatdariyê dikin azadiya Rêber Abdullah Öcalan azadiya me jinan û gelan e. Riya çarêseriyê rastaqîn bi dawîkirina sîstema têjîtê ya îmraliyê ye. Nîşaneya demokratîk bûnê ji bo civakê azadiya Rêber Abdullah Öcalan e. Afirandina şert û mercên azadî yên rêberê me wê riya aştî û demokratîk bûnê veke. Hatê destşankirin ku rêbera po ji bo aştiya mayînde ya li rûşlata navîn aktorê sereke lewma şert û mercên azad enkar û jiyanê divê jê re bêne afirandin. Daxuyanî bi duruşmeyên jin jiyan azadî bidawî bûn. Haydar Elyakut piştî sûdû salan hat berdan. Ali Haydar Elyakut ku li girtika Tîpatiya Karabûkê de hat ragirtin piştî sûdû salan hat berdan. Elyakut li sala 1993 de di 17 saliya xwe de cezê müebbet li hate birîn. Haydar Elyakut di vîya bû di sala 2023 de hatiba berdan lê bi hincetên cuda taliyê wî hate astenkirin. Elyakut piştî sûdû salan şevê din ji girtika Tîpatiya Karabûkê hat berdan. Elyakut li pêşiya girtikê ji hêla malbat û xizmên xwe ve hate pêş واzikirin û berê xwe da Amedê. Haydar Elyakut di sûdû salên girtîgehê de li girtîgehên Amed, Semsûr, Amasya, Kırıkkale, Şakran, İzmir, Ankara û Karabûkê hate ragirtin. Heştû şeş ciwanên dêra zorê tevlî Qesedê bûn. Hat ragihandin ku Akademiya Şehîd Mihemed Xelîl ya li bajarê Qeswê yê kantona Dêra Zorê dewrê heftan ya Şehîd Salî Elxidir bidawî kir.
ji devreyê heşt û şeş ciwanên Dêrazorê perwerdeya xwe ya ewil temam kirin. Di merasimê derçûnê de malbat Şehîd Salih El-Xıdır şênî û fermandarên Qesedê amade bûn. Piştî rêzgirtinê Bahawz Mihemed Axivî û Bankla Ciwanên Dêrazorê Firat û Cizîrê Kirk û Xwedî li yekîniyê derkevin û têkoşînê bidomînin. Bahawz Mihemed ciwanên ji devrê temam kirine pîrozkir û serkeftin ji wan re xwest. Di dawiya merasimê de diyareke sembolîk ji malbata Şehîd Salih El-Xıdır re hatayîn. 20 ciwanên êzîdî jî ji bo parastina civaka xwe bikin beşdarên naverefên YPJ bûn. Ji fermandariya YPJ Reşîd Ebdî bank li civaka êstî kir da ku rê li ber zarokên xwe vekin ji bo beşdarên naverefên hêzên parastinê bibin û got ji bilî YPJ du hêzeke din nikare civaka me biparêze. Akademiya Derveşi Abdî amadeyne fermandarîn. Dem baş. Çawane. Sağ ol. Li serî de dewreyekî wekî vê dewrê û bi hejmarekî wisa li bin navê Akademiya Derveşi Abdî de û li ser navê Şehîd Fedakar û di zaman û mekanekî wisa de li şingal de vekirin nirxekî meyherî pîroz e û nayete kirîn û nayete firotin. Li yê bûyne rêvekir li pêşiya me wek civaka êzdî ku îro roj li ser axa xwe û bi xortên xwe bi gencên vên civakê em karin bi şiklekî sîstematîk perwerdeyên birdozî, perwerdeyên leşkerî li ser axa xwe bimînin, ew jî şehîdên korîdorê bûn. 12 sariyên hekekê bûn. Şervanên û berxwedanvanên çiyayê şingalê bûn. Di vê rêyê de yek û giha yastê şehadetê ve berêzdarî em hemû ka li bîr tînin. Hevalên hêja, siyaseta ku li ser şingal tê temaşandin û erdingariya şingal ya ku civaka êzdî têde dimîne ciyekî stratejîk di aliyê olî, netewî, bahwerî û iqtisadî de ye. Li ser vî esasî ji hemû civakên derdora me bîtir û ji hemû miletên derdora me bîtir û ji hemû hêzên derdora me bîtir erkeke li ser milê me civaka êzdî ku em xwe perwerde bikin. û di demê pêş de xwe ji hemû nêrînên nediyar re yên ku beyne serê civaka me em xwe hazir û amade bikin. Ji serdemê împeratoriya welatê Xalta û heta roja me îro em topdariya gavsizbûyînê di vê rêyê de didin. Çi dibe bila bibe. Êrişên li ser civaka êzdî çi dibin bila bin. Fîzîkî bin şerê taybet bin. Ferman bin qirkirin bin. Bi hebûna yeweşê û bi hebûna fikrê seroka poyê ku îro em li ser xwe perwerde dikin, em ê karibin rê li pêşiya hemû êrişên ku li ser civaka me ya êzdî tên bigirin. Li ser vî esasî em serkeftinê ji hemû hevala re dixwazin û em dibêjin bijî seroka po, bijî seroka po. Bijî seroka po. Belêgodarên hêja Rojnamevan Heval Aslan li Belçikayê hate bin çavkirin hat ragihandin ku Heval Aslan ev xistire hücreyê de li gorî agahiyan li navên de polîsan gef li hatiye xwarin û jê re hatiye gotin wê bişînin Fransayê û ji hûr jî bişînin Tirkiyeyê. Heval Aslan ku ji sala 2003 vir ve li Roj TV, Medya Nûçe û Medya Haber TV xebitî herî dawî li Medya Haber TV bültena nûçeyan pêşkêş dikir. Heval Aslan ku li Fransayê mezin bû û ji beşa çepemenî weşanê mezin bû salên dur dirêj rojnamevanî kir. Lêbelê gotin Fransayê welatbûn nedawê konsolosxaneyên Tirk jî nûkirina pasaporta wî red kiriye. Ji ber vêyekê mafê wê yê gera bi serbestî û pêkarina pîşeyî xwe jê hatiye standin. Lewma beriya bi demekê li Belçikayê serlêdana penaberiyê kiribû. Rojnamevan Heval Aslan di heman demê de endama damezrîner a komeleya jinên Kurd rojîne ku li Belçikayê ava bû endamên desteya wê ya rêvebere. Niha li navên de dersînordarkirina gel bi rojê tê ragirtin. Rojîn daxuyaniyek de û diyar kir ku eger Heval Aslan radestê Fransayê bêkirin rewşa wê ya penaberiyê nediyar e û rîsk heye ku teslîmî Tirkiyeyê bêkirin. Di daxuyaniyê de hat gotin helwesta bê adalet a Fransayê ya li hemberî çepemeniya Kurd tê zanîn. Şandin Heval Aslan ji bo Fransayê xeteriyê bixwere tîne ku radestî dewleta Tirk bêkirin. Ji ber vêyekê jî fikarên me cîtîne weke komeleya rojnamevanên jin ên Kurd rojîn em dixwazin dawî li vê pêhûqiyê bêanîn û Heval Aslan serbest were berdan.
هشتمین جبهه گشتیه نتوین یک بوی لباجار نیویورک آمریکای دوام دکه سروک حکومت دمکی شام احمد الشارع جبو جبهه گشتیه نتوین یک بوی نیویورک احمد الشارع لور به سروک کمار فرانسه امانوئل ماکرون و سروک ترک اردوغان رجویا سروک کمار فرانسه ماکرون پشتی هفدیتینه آخوی ماکرون بالکشان سر گوتو بیجن دنابر رویبریا دمکیا شامی و رویبریا خو سرده و گوت دوی مذاکره دنابر شامی و هزین سوریه دموکراتیک ده بیگیجن انجام که راست ماکرون بنکرن و کنکوژین ماکرون کنکوژین لپراوین سوریه و سویدای جی ببیر خست و وها دوام کرد ام هیوی دیکن کو سر کمار سوریه جهر کزی کو بن پیکرنان دیگه حساب بپرسه سرکومار فرانسه امانوئل ماکرون درباره آلوزیا دنابرا اسرائیل و سوریه ده جی گوت از هیوی دیکم که سوریه جی اسرائیل جی بو آرامی هرم بگیجن پیمانه که بردفتیا سکرتر گشتی نتوین یک بویر راگهاند که سکرتر گشتی آنتون گوترژی جشار را هفدیتین کریه تدا خویانه دهات گوتن که گوترس بالکشانده سرگاون گرینگ اندریا و گوهرین سیاسی لسوریه ده هر وا تقص کریه کو پیواژه و گوهرین سیاسی به دیالوگ و بشتاریکه برفرد و به پیش بکوه سر کمار ترک رجب طیب اردوغان جل نیویورکیه به احمد الشارع را هفدیتینک پیکانی هات راگهاندو که ده هفدیتینه ده تکیدین ترکیه سوریه و مجارین هرمه هاتنه گفتگوی کرن پنابرن سوریه لی نیویورک خو پیشاندان کرن کومک پنابرن سوریه لی نیویورک لی دیجی هاتنا سروک دسلاتار دمکیا سوریه الشارع خو پیشاندان درخصنه خو پیشانداران کنکوژین لسویدا او براوی شرمزار کرن او بانگا اشکره کرنا چارنوسا اندهیان کر خو پیشانداران وینه قربانیان بلند کرن او پانکارتا نیویورک درکوه وکرن خو پیشانداره که گوت کو دویل سوریه سیستما نناوندیا کو همو گلین سوریه هم بیز بکه وره ساس کرن لالیه دن کومکه کو پشکری دانه الشارع سلوغانا دولتا ناوندی برس کرن بله گودان جمعنو چه نیروش پیشکش کرن آنا خاطر ودن باش